Voin hi jun ni som pasari inrin ni a bazar thlir tu te chibai ule Manipura meitele zo na thlak te inkara boina chungchang hi tunlai ti lo tulian berzingami ani a keini point helam hi kan han hoi ve chin don ani nimin zir tom ni khan infal khopuya rapid action force RAF sipai tele mi pui thinrim te chu na satakin anin nora Infal Palace Ground bula warehouse pakhat chu mi pui thinrim hian an hal mi pui pung khom te no dar nan hian sipai te chuan tear gas an manga Manipur Fire Department lamin warehouse kangpo hi an thel theya indang a kangkai man lo hlau ani he warehouse hi Manipura Tribal IAS retire to pakhat ta ni in soi ani a ningani Jharkhand Union Minister of State for External Affairs RK Ranjan Singh chenna in kongba Infalami chu mi pui thinrim in an hala he thil thlenga wang hian nimin khan Manipur police te chuan mi som pasari an mana Infal is atangin mi som pani le Infal West atangin mi panga an man ani Union Minister RK Ranjan Singh chuan Manipura dan le thupe ken ko na in omzia nei lo zia chuan abara khai takzet ti asoi heti lai hian sarkar lai pui chuan Manipura nun phung pa ngai le theinan theito pa malak zelani ti an soya malak na lian zinga hian boina chuan mun sang-sanga sipai da bel le senior official ten thilom dan chik taka an zir chianna te chu atel lan tia Union Home Ministry chuan Manipura hian CRPF Director General SL Thausen chu tirin sarkar lai pui sipai te tangkai zoka an tho theinana mala tura sia tirani anti sarkar lai pui chuan Union Minister Rajkumar Ranjan Singh chenna halani le hun pakhata thalai pakuanga thina te chu angai poimo hlea chaktakin mala zel ti puan ania tuna hian sarkar lai pui sipai singthum vel chu Manipura State Police te pui turin anum mek to a paramilitary force Indian Army le Assam Rifles te tirlu ani to ni Manipur tlang mi ten me ni thuma tribal te in sui khom na kongzo Tribal Solidarity March Meitei ten scheduled tribe ni an phut dulo na kongzo tia soini bok an nei atangin tunlai Manipur boina hi al chawa tunhlangin mi za som ni velin nunna an chan to a hliampo sangthum chuang tling to in tlang mi tam tak chu in hum him na zongin an tlan che to bok ani sarkar lai pui chuan Jun Nili Khan Guwahati High Court Chief Justice Lui Ajay Lamba ka hroina hnuaya Manipur boina chungchang chui tur hian Commission of Inquiry adin to a he commission hian Manipura tharum thona lo chua chan le mei ni thum hnuwa boina choka eng nam le chi te nge bituman ni ti te an chui don ni in soyani heti lai hian nimin khan India ram mun sang-sanga pol sang-sang te chuan thu chua in trom siamin Manipura boina thleng chungchang a rorel lai BJP an dem thu an soya Manipur boina chu BJP in nam sang-sang te then sang zonga politics an khelwang ni in an soi Paul sang-sang zanga somnga chuang te hian Prime Minister chu Manipur boina chungchanga ngoi do tata puin he boina chungchanga hian tong chuak turin an phut thu an ta langbok an thu chua in toma chuan Manipur chu na satakin al meka he hi Manipur state le sarkar lai puya BJP in then sang zonga politics an khelra ani antia kumtam taka tangan party hlok na tura chi le chi inkara boina cho chua an lo chin to chu BJP te hian tuna hian kalpui mekani antiani thu chua siam tu te hi soikim sen an nilova alangsa de te chu People's Union for Civil Liberties Jharkhand Jan Adhikar Mahasabha Saheli Women's Resource Center Hazrat e Zindagi Mamuli Bagaicha Unity in Compassion National Alliance of People's Movements le National Federation of Indian Women te ania mimal anga mingziak sarkar nathok pension to te human right activist tele zirna in liana zirtir tu te po antela anthu chwa chuan meitei sila keng helpol arambai tengol le meitei lipun te chu kuki telaka arong thai angpera tharum tho tu te ni in an soibok heng pol te hian Manipur Chief Minister N Biren Singh chu heng meitei sila keng pol te ne na in zomna nei nian hriat thu an soibok ani heng pol zanga somnga chuang te thu chua in trom chu hetiang hi ani Manipura meitei hnamtele kuki le zona thlak te inkara boina tharum thona thleng me khi poi kan ti tak zeta he tharum thona hian mihring nunna alameka
mi tam takin har satna na satak an to pha a bungrua le in le lo tam tak ti chiat ani a mi puite chu din hun rap thlak taka ada me kani he boina lo chu chan ber chu kumin April tha a Manipur High Court in OBC le schedule caste nimek meitei namte hena schedule tribe status petura Manipur sarkar hena thuro na pek wang ania he hian tribal titan chawa zo ram chu meitei te kuta ape ti na ni a mei thla lo ni chuan Manipura boina na satak alo chok ta a silai king pol an nei ve wangin meitei le tribal namte inkara boina chu arap thlak chhota hlea tol chung in dona ang mai ani ta a chu chuan dan le thupek ken ko na kong apo har satna na men lo asiam ta ni chu ti chuan security force te police te le silai king helpol te chuan civil mi te chunga tharum tho in nun ron na an lan tir ta a mi pui din mun chu soithiam hlei thei lo khopin na cheta ni voina chuan Manipur chu al hluah ta meka hei hi chan dik tak chu sarkar lai pui le state sarkara rural tu BJP ten intention na hoi zonga politics an khel wang ani a nuna tamzo kan lo nan he boina chinfel hi an mo liao ni tuna tharum thona wanghian mi pui singa chuangin har satna an toka nuai engem bozat an chen na in chua san lo thei lo wa siam an ni a refugee camp zathum chuang om to ni kumin January tha tang khan Manipura rural lai BJP sarkar chuan reserve forest area a cheng kumsang hajakwa somsaria tanga Manipura lo khusato te chu dan lawalu rutia pu in nor chuak turin ma an la a state sarkar chuan chura chanpur kangpok pi le tengnopal district a te chuan ram hnuaya cheng tribal te chu sarkar ram lu arutua pu in anor chuak ani kha India ram hun sangsanga an hmalak to dan le an thiam em mangin BJP chuan politics an hlok na tur thlir ranin chi le chi inkara in ngei lo na chi an tua boina an chok chuaka BJP hian Manipura hian sipai chakna mangin an ke nga chan ang he zol zel theinan ma an la a heng chi te hi le lama or duma le lama or sen chungin an lam trang angin an soi ve a kum engemaw zat atanga meitei le zo na thlak tlang mi te inkara khi lo om to chu zau zo karon siam tharin boina an chok chuak lian ta deuh dewa voin thlengin he boina re theina na malak na engma an la nei lo ani central sarkar le state rural lai BJP te hian dan pui be chan chungin mi pui ro rel na an ti cheme kani tundin huna chuan meitei pol lian silai keng arambai tengol le meitei lipun te chuan kuki te laka tharum tho in huat na thu le chak jok le ro pu zoka in chalna thurum tak manga bel cha ani zuya he boina kara hian meitei sa kholui sana mahi choinun tumna le hindu chungnun na pho chu tumna chu chiang takin na mu theya chief minister Biren Singh po hi heng pol te ne na inzom na nai tak nei ani heng pol te hen kuki te chu state pol na matanga dan no lo lut le ruilong manga an ram rok tua an chua meitei lipun pol ho tu chuan chanchin bumi te ma langsar takin meitei teram nian chala tanga kuki te nor chu ve kan tum thu atlang au puingama kuki te chu dan bo chia ramdang mi an chung komi ni velo Manipura cheng hlun ni lo Manipura ron om ho ti te in soya hemi ma hian chief minister ngei po hian kuki human rights activist chu Myanmaris ti in lo soi to a hei hi meitei ho in Myanmar ram buai tlan chet san tu te chang choya Manipur tribal te laka chi in thlian na lan tir an tumna a thlop zia alan tir na chiang takani a heng ral tlan te hi Manipura cheng het tribal te chipui an ni mi awangin meitei ho hian tribal ten an tam hne mai hlau thongin har satna an siam ta ni Assam rama NRC kalpui ani lai po khan Union Home Minister Amit Shah le Assam Chief Minister tengei po hian heng nam tlem jok te hi dan bo chetu te ti in an lo soi to a tuna hian India ram ma chak state danga he tong kampanga hi man alo ni le ta a BJP ro rel na state ni in BJP chuan in huat na tharum thona le chi in thliana te chu an ron chem al le tamek ani kumsang ni le somni pani Manipur Assembly in thanlai khan kuki silai keng pol te chuan BJP tan vote an zonga Manipura kuki MLA somjinga pasari te chu BJP ni in kuki pol te hian BJP le khabu atanga in zirin
an hruai tu te chuan meitei te chu India ril ru le ngai tu na pu ve lova an pu ani kha tuna boina kalmeka nuna chan tam ber hi kuki namte an nia school le chen na inte halani to bok ani kumtam tak chung thu dik lo the dara chi le chi inkara boina cho chho tuma mala tu te malak na kal zelin har sat na min thlen mek hi awan doi thak tak zeta meitei pol ten kuki ten meitei mechian pong sual tia dot an vor darawanga kuki mechia te torna hi arap thlaka mechia te laka nun rona thleng mek hi fin fia ti top thuaya tul tak zet ani tharum thona thleng mek hi re theinan rang taka malak kan phuta tharum thona ti re ni vele tan bik nei lova mala tu he boina wanga thina le pong sual na thleng chui choka mo phur tu te shem tu ra mala tu anom nge kan phut bok ani India ram hun sang sanga cheng khuale tui thra kan liangin heng te hi kan phut ani pakhat na prime minister hian manipur boina hi ngai ven se amo phurna la in tong chok ro se pani na ko tina vilpui tribunal din ni se manipura chena rap thlak thleng mek tipun lun tu le chi inkara in ngei lo na le in huan na chi tu te zon chuan ni ro se pathum na he boina wanga in pong sola thleng chui tu fast track court din ni se Verma commission in arot angin boina chona huna mi pat mai chiat na lam hoya dan bo chitu te chu dan mangin an chung aro rel ni ro se palina he boina wanga tlan chiate him taka an khwa an ki le theinan le anin le lo an din le theinan sarkarin mala se he boina nun na chan ta chung te hena te liam tuar te in le lo le ran vul chan te hena zang na dom na pek ni se hetianga malak na hi high court emo Supreme Court moina arwat judge chol to ina ho panel manga ti ni ro se khovel pumte chu soilo India ram lai ril jok po ni lo India mar sak thliringot po hian boina hi atama social media chak towa kan ma mo lo thlengin kan hre to a adu apiang in kan du apiang kan soi mai to boxi kan boi noi ni bere engpo ni se bazari lo thira wangin kan lo me